Shubor nakaslem jong unong san Hima. Ki Pulit kamairang police station kila yo bandra ya ubriu uba kashnong Langtor kala jer kerteng kum uba ki Pulit kila ra tang ban Tohkit Halor ke Jingkhlad Khlat ke Longkmie ke kong dari sha lingdo badu Khun jongka ubadang arbnai kat kum ki khubor belai alum lay thu baki Pulit kila ra yu ni uba manaka south tarik menta ubnai nakaliang ke executive committee jongka dor bashnong Langtor ke bahapa east and west Khasils district kumban shupen kan mau nakaliang ke executive committee jongka dor bashnong Langtor ke bahapa east and west Khasils district Hadian bakalayo e kajing batay hagajing tho na kibahiyang hasam jong ikong dari sha lingdo kenshi arpandus nam karta halor kajing lap e kamet yap jongka badi Khun badang ba hakamet nagaway kapung penlang bajendong kebadan hasnong Langtor man haka artarik luber arjar pesan kalayo ban pensyairu ya ke e kebalaja haswaban lap e kamet yap kakong dari sha lingdo badi Khun ha ubnay nailar arjar pesaw kibahiyang kakong dari sha kilotip bakala armet Kakong dari sha kalet ho akibahiyang ba ukpa jong ni ukhlong badang pun udai we ubreu ubala syukhat hang ni kom uba. Ha uni uju ubnai kibahiyang kakong dari sha kila pentip sha uni uba bakala armet na uni uba ulawan syayang kakong dari sha bat ong ba umdai ukpa jong ni ukhlong bakadang pun bat ula berngam bersit ru ya kakong dari sha ba di kibahiyang bakim dai banyat ho yano ba udai ukpa jong ni ukhlong badang pun lengkum ta kinmat yakijing e. Hakalai tarik ukala lingkot arjar pesan kakong dari sha kalakhai ukhlung shinrang jongka Hatirat Singh Memorial Civil Hospital Mairang. Haka khatsan tarik kala lingkot arjar pesan uni uba ulawan biang syayang kakong dari sha ban berngam bersit bat penting ya kakong dari sha bat kibahiyang jongka bat uladawa badai ban weng bat pendam ya kekerteng jong na barok ki kot kisla bayo na ka hospital kibat ho ya kekerteng jong kum ukpa jong Khun kakong dari sha badang syukha. Haka khat pra tarik kala lingkot arjar pesan lawan kawai kebriu balapha ada uni uba bat kibahiyang jong ban penting bat berngam bersit biang ya kakong dari sha bat ya kibahiyang bakin samat ya bun kijing e lada kimle kumbala dawa uni uba yaki. Haka shpo tarik rempang arjar pesan kibahiyang kakong dari sha kilalet ya kendo yu medical superintendent jong Hatirat Singh Memorial Civil Hospital Mairang bat kerpat ya banerap banle ya ke DNA test medical superintendent ulayat ho iki bahiyang kakong dari sha baumla banle ek DNA test klam kanu ka court order haka khat ar tarik rempang arja alpesan ki bahiyang kakong dari sha kila ai dak FIR hamairang police station banyada ya kakong dari sha na kijing berngam bersit jong ni uba bat banerap ru ban penle ek DNA test ban pensisha ya kijing longkpa uni uba ya ukhun kakong dari sha haka ar pesau tarik rempang arja alpesan la penlong ya ke hearing baningkong balakhat da judicial Magistrate East and West Khasi Hills. Haka arpu pratar rempang arjar pesan ka hearing ka baar balakhat the Judicial Magistrate East and West Khasi Hills handai lapen kendria no. Haka shitarik leber arjar pesan la syam daki bahiyang baka kong dari sha kala ja na ying ringkat balu Khun jongka haka por san shiteng janmiet haka juga sngi la ujor ejahar shamairang police station halor ka jingja kensan ka kong dari sha na ying. Haka artarik leber arjar pesan la lap baka kong dari sha kalayap ringkat baru Khun bakadang ba akamet jongka haka por khandai beji minstep haka ni kaju hi kasngi la ujor ejahar hamairang police station halor ka jingsuba sha penyap kakong dari sha baru Khun jongka badang arbanai kumta ka executive committee jongka dor barshnong Langtor ka kwa pentep hangni knam ekonomi kanu jingsngut ho bakla yakini ki jingja baro hapo shnong bat shabar shnong bat ban up ya ka jing bishar ka bahok jongka ying bishar